Sekarang mulai hampa media friends, mera jadi invitation na kini payment lagi. Sekarang during Ichibai 1434, Merry Christmas, Day Happy New Year 2024 Ichibai ni orang hamzak ma ya farak TSM ni enggak. Jeng tini press conference ma asal koma isi. Jeng zotan isi ke 2019 2016 ismi Chin movement against CAB Citizenship Amendment Bill. Jangan menurut kaisa Chin movement kotor kaisa ni rozotan nunggu makana. Terperhasio simi ya notice ganangai be Chin movement nukana. 2019 no neso by ringza notice ban. Nirok zotono witness khai kana 8 of January 2019 notice ganangai na sung strike call up khaimani tirprawa sung TSF initiative nakha te tirprahase ganangai citizenship amendment bill not te sung kaisa khorang ti salaimani tirprahase ganangai sung afro strike call khaika jin main point rok nokhana Madhav Bari te Dosram Kamiwa Kumulong sini TTA AADC ni headquarter Jungarano Khana sini protester ro sini supporter ro peacefully aro kaisa strike call up khai sing gather khai tong man aro sing tumanu kha state police open fire khai ka sini peaceful protester sini protester rong sakabo sing aige se khanaga sini borok rok ungklok de guli kokjaga khogoi guli kokjaga but 2019 8 January wo chungnukha sal kathang sini protester sini supporter rong sakabo open fire khajamani boni bagai TSF asalno jeng condemn khayo jeng TSF afron jeng khorang ti sagai jeng taksak jora asalno kosom sal hai ka black day hanai jeng palai jeng decision nakha taklai bo jeng palai nai jeng tangai black day observe khaiga nangkhana aro kaisa question mark dong baksa hongoi mana tangai khai but jung omtai salramo jung pogai thangkhang khe jung TSF na jung la sangnai hnai jung bon bai omtai decision namani jung boni bagai te prahasina lukurong na koinai o salno ni robta pokdi afro chini supporter ro 7 supporter ro bolo bullet injured sangkha boni bagai TSF borong ni loge tongo taklai chung borong no call up khaika ang borong personally kok saka ang borong no saka nero program mazak paji we want to honor you all TSF borong no muito khlai te borong no respect ro aboni loge chung langma choma gunukha chini takok late material kaipe butharjang busung nukha TSF amana bu condemn khai Chini borok rok satok pito khaijak thani jung TSF anytime we are ready bonbai jung public na appeal khaine especially jung tangai madabo khaitong dasramo tangai khaitong jung alka jaga pan khaiba khamung haifana aro jaga incident ma ba jung aro khainai boni bagai aro ni public rok especially dasram te madab kamini angner ono koinai nirok takiridi jung loge tongo jung aprobu TSF ne ngai jung nirok no support khai jung loge roi phai tongo jung apro khana ka adino kaisa no program ngai tongmani condolence aro bo thangai attack khaijaka jung khana ka jung TSF jotun nugu boni bagai jung nirok no koyo takiridi jungbu kiri angai nya khatore nirok ni bagai jung mo khai tongo boni bagai nirok no koinai
adino je mansa okra chrai hayagoi niro participate khabi jang niro no koinai jong bos kami salo CAA bini tak CAA engka Citizenship Amendment Act tangi jang no maka sang kisa brief khainai ang jorok kudung nagla Citizenship Amendment Act fatarhani borok rokno especially ang alka country no saya Tripura state is surrounded by Bangladesh. It's very clear. Oro Pakistan du phaya, Afghanistan du phaya. Bangladesh ni borok je phainai rokno oro ni citizen sananai hunai borok kaise bill pass khayo. TSF omno no khorang ti sagai chung against khayo. Omo chin borok busi thai. Tripura hawo chung borok si chakliya more than 40 lakhs in population. Chung nai nai kan ke Mizoram rogo Meghalaya rogo population chini je borok ni 15 to 16 lakhs. Je chini borok population asam borok. But we are overpopulated. Hypanasi government of India ro borok wasokha oro hani borok nasi borok chair karaya fatar hani nasi borok jaga ro nai ni saka. Boni bagai TSF we are totally against the bill. Sung Zeman saka sonai nirong nugui betangka boni bagai ang nirno 8 of January Monday kelayu students okra chakra related political organization NGOs ang nirno welcome khayo jung jafro first black the palaika jung afro nukha kabang political party kabang NGOs jung support khaika taklaibu ang nirno amon koinai January to assembly section cholai to ha assembly agotla ro kono ama black de pala ni am haro kono wan chongro to non TSF chini division to town and college committee brok observe khaine maybe brok showcase khaine and kha khai public support khaine jaro pala jana mane agotla ro kono pala jangnai assembly kanda ro ko non black de na ama kono kosam flag rock this how am hero kono pala jan am hero no one song or to tong adina jehetu boro bo thikya amra toyebo chini montri log kateng bo thikya ba chini town and college committee borok palai nei town no ke borok showcase kene black flag banners tote जों साइमनो थानाय 2019 नो जे गथना गतर गति थांका आबो सुंथाय पगदानि बाया पगि माया ताय पगनान बुया कगनो ताया दिनो हायनि बागैनो जों TSF जों दाख्लै बाहायनो 8 January 2024 रो जों ब्लैक डे आजो खायनो थाङै दङ दसराम गामियाव सिनारो सिनि TSF नि अंगै सिनि डिवीजन सिनि सदर डिवीजन सदर साउथ सदर नर्थ लंथ्राइ भेलि गन्डासरा नगताय साउथ नि सिनि डिवीजन नि बरक जों फायनाय आबुन बिसिंगबो आबुन आं गयमुं सिनि लुकरावनो नरक अंखरदि तांगिरि जों अ दिनो जों तै पगनानि बुया तांगिरि जों जतन साइमनो जों आफ्रु बाहायके जों टक वाक नि सेबन जों केर खाजलिया आमसि सुना रिफिगि बुखा बाक्सानि नक बखो क्लाखा बाक्सानि दुकान सकसे क्लाखा बाक्सानि बा बाइक बेरल तंगनि बाइक नलागति टकरुका इभेन सिनि जोंते केसे पगनानि कय सिनि महाराजा बीर विक्रम नि बख्रगो जे गुलि पगनानि ताय बिनि याक सबैजाकमनि आबोनो जों पगनानि यानैसि तांगिनि जों जतन साइमानो आ दिनो ताम गटिका जों ताफोनो सिनि मीडिया हायकेबा भिडियो रक नाइट नाय खाके मीडिया रंगो थाङै भिडियो नाय खाके YouTube रंग नाय खाके नर नुनाय एम्बुलेंस जे बरनो तलाङै तमनि आ एम्बुलेंस लागनि कासुइ बुखा आफ्रो सिन बरकनि बुखाता मु आ बुखानो थांसाहुइ ताइसानर सिनि आ जरन मुइतो मानै आबुन कयनाय सिनि लुकरंनो आ दिनो जों बाक्सा पारसेट खायफायदि जतन माजा फायदि कोनो निने आनि हनियावै जतन बागै सिङावबो खायदङो TSF हायनि बागै जतन कयनाय सिनारो फायै माजागन बागै हामबाय।